abarukwebembera Sinjora Mundeme nibagira ngo ebi n'ebindi babikora ko muri ngumwe go kwegesa abana ebyo buyonjo. Muri izo twara exercise eji yo kuboneza umwanya gwitu gwa town kanso ya Kensoni hamwe na n'ubutawo n'ubundo bujetorire nk'itano trading center na community yo nakwariza hamwe kenjero yo koreka community turana yo kurungi kandi ni ndero muranga aba community kugira ngo babase kumana bagezeho imyanya yabo bareke gutekereza abantu bagiririnda kuko abana bakora isonga abantu reba abantu n'abagumana babareba tubakubayambaho baguma bashitami so no mu rumo rwa burundu kureba ngo yagezeho yakiririnda umwanya gwe abeji nibagira ngo ebikorwa nkebi oyihireho okubegesa esho kubana bakora nyensya no miturire yabo ne kuba nunji soba ryo rwakana tushaziremo gukora community outreach ubwo tukirininga twiyore byasi kandi umukoro buyonjo butwayitaka twamanya binji ito abana bibi twarebe imyana yerimu za kasasiro twajiboneza amakuraga gasha kwa Dan basibye.